بريز بروفيسور دكتور محمد الطان ميواني منه بخوا اكاديميسيان روجنامه‌وان نویسکار جی نها الاستودیویه بخیر هاتی بريز هما بریا هر تشتی است خوازم با آوای کی گشتی تو نرینا خود درباره وی پیواجوی دجمره ببیجی تو چاوا دبینی اف گاوین کو هاتنه آویتن حتی وی کلیه hayırlı bir sonuca gitmesine hepimiz اگر انجام باش بم حمود خوازن انجام کی باش بک به راستی همو کس خوازه آرامی به تندرستی جواکه که هزت ترفح و جیانه کی آزاد بردام بکه و دوی پیواجوی دجی تشتی کو جمرته گوتن اوه لی حرکاندن اوه پیواجوی ربازه کو هلبجارتیه و بنگهین تشتی کو تی گوتن دموکراتیک بون تشتی کی پر زلال وکری جبر کنینه هنکی نگرانی هنه براستی مسئله تنه جکدانینه یعنی مرحله پشتیوی نینه Tabii ki doğru söylüyorsun. Hun rast bejin ev despeke kennuye Hazirana kadar hatta ma hazirane debeku beşe tekniki vak cekdanin av qonak ben tamam kırın vusate gotun le jinha şunde Ali demokratik bune ve peşay bevekirin usate gotun le demokratik bun le velatin din negreday şartekiye jixwe hukuk demokrasi eğer hun greday şarteki vitişti bevejin o keşu havaki usada jber ku heye u yani de nigarani derdik heva تل آمده بو بريت وريفر لديار بكري بو هناك دودلي دناوا خلقه ده هنه دودليا خلقه زيادتر لسر چيه گلو چه ده ترسن نكارم باوريه ببينن gerek am vak dibeş das bigrin jber ku cihan te guhartin sesal te guhartin sesala 21 da pir tevliye heviye ke disa pirsa kurd he ku ses sale komara Türkiye çareser nekiriye helwesta ve hati guhartin duxwaze veç fahm bike welateki ku set sale demokratik nebuye بگوهرتنا جهان را و چی بین جیره افت سری همو کسی ده تبلیه هیه که هنر کی نگرانی جویتن یا دویمین جی اف لحف کرن دانی ناتچکان آشتی آرامی مدل پارادیگما ده گوهرینه چی دبه نژاد درواسی مروف دبه شونا کو سروریا نژاد بنرن سروریا مروف ته گوتن دیسا ته گوتن وب سیاست پرسکریک بین چاره سرکرن یان جی اما زیادتر حقوق بحثا حقوق بکن افجی تشتکی نو درد که پیش یعنی تشتکو ام فیر بونه نینن اف گوهرتن نونش بو خلقه جی دیسا تشتی کو تین گوتن کو وسا حقوس به ایش روشکه کو زارو کو زیج تیده وندا ببون پرسکریک گوسا هبو کو به وی شکلی با آسانی به چاره سر کرن آجی نه چاره سر کرن دویاله ده امکان بجی نگران یک چه دبا جبوی جاره که ده وسا هما خبا بجی بجی هر تش چاره سر ببه تشتی کی آساییه یعنی هیویا ما اوکو گاویم خوش باش بین آویتن و گاوین دموکراتیک بین آویتن و اپرس بیچاره سر کرن جبرکو عبدالله اوجالان دبانگا خودجی تثبیتک هیا دبیجه افتشتانا demokratik kanalların çıkmasından dolayı. Jberku kanalên demokratik hatin xetmandin ev pirsgirêk derketole. AK Parti jî di bernama xwe de dibêje terör jberku kanalê demokratik hatiye girtin terör encamê wê ye. Yani ev bir de nêrîna Öcalan û AK Parti dige hevdû. و ایشان پر مزن هاتن جیان نجبروی جی نگرانی هیا. مثلا شرط و مرجان یعنی بازار گلکی دروجه ویده
هناك آلی دبیجن تو شرط و مرج نینن تو بازار جی نهاتیه کرن تنه و پککه جکان دینه آلی کرد جی هناك جوان دبی یعنی چاوا تمام جک هات دانین بپیده و ما فهمه چبن امی چب دست خن هون به که چاوا دبینن براستی به شرط و مرج به بازار اف پرسکریک جاره سر دبه؟ از پرسکریک بسر ترکیه ده نخوینم گله کرد لچار ولاتا هاتی پرچه کرن بلاف کرن و لعراق باکور عراق به هرم کردستانه اگر مویا نهجمرن یدن نبونه خودی دولت خودی جیگ نهال روجتا ناوین جارک د جنوب د ته پارچه کرن ته شکلک ته داین و اکتورن کردان نهال هف کرن یعنی ناو د امکارن بیجن ایدی ترکیه جی نکارج ویا بر و راستیه کو صدر کتیه ولی لحمو جهان گوهرتنه کو چه دبن و روجتا ناوین باندورا و گوهرتنا و کل سر کردا اساس تگرتن جبروه که جی اف بازاری آنجی ام بیجن لحف کرن نافخوا لگوروه که تکرن جی گور پیشوه چونن جیهان ای روژاوا مرف کاره بنیره لگل که و نقاشه و باوی که تندرست افتش بمشه به یک جنمونین کو ایدی وکه باشوری کردستان وجی بحث کر و به تشتکی وها بدیتنا Yani benim gördüğüm تشتکی از دبینم و پیشتر جیبه قناقک پیشتر ببه altan yani و çava yani bir kere şimdi دما مرا لیدنر روجاوا لسوریه به باندور جیکیه به باندور هیا هم چافکانی آوه هم پتروله هم لشکری هزاوه جبر ویجی لگور حکومت ناوندی بهستره وکه چاوا باکور عراقی جی دناو ده وک رولکی مودراتور بلیزه تشتکی کبره و نچنینه راستی جی برنامه که اولگورویت مشاندن جبویجی نها هزا دست روجاوا ده چافکانین آبوری چافکانین لشکری پیوندی آن لگل حکومت ناوندی جی دما مره بر چاف در باز بکه راستی جی زحمتی پیشی روجاوا نایدیتن Türkiye ne be astank? ya Türkiye'nin يعني ريفبريا تركيا كوب عاقل با شنا كوب بآستنگ دوی خودی لیدر کبا جبركو پیوندیا جهان و هرم هناك آستنگی هند ویالی ده جبیالی ده ترکیه نفوسا کردان هيا الودري لولات خو اگر تخوازه خودی در که دوی لوانجی خودی در که یعنی کاره هف سنگیه کی هوا هنگیه چه بک و همو کس چه قزنج بک راستی یعنی کسی کو آشتیه به پارزه و بسر بکه و ترکیه جی دوی روشه ده راستی جی یعنی ترکیه جی دما به پرک آشتیه و رولاوی گرام به رولاوی باش به لی تشتکی فرمی و بنوی بیت جکرن و سیاستک لترکیه اف نابه راستی هیویا ما اوا کو گوهرتن دویم وی آلی ده چه به کمارا ترکیه با آشتی اساس بگره و دروجه ناوین وسر رول بلیزه یعنی و او در فتک آوا بکراستی با ترکیه یا اندر د برنامه که تلویزیونی ده گوت دبکو او پروین بولدان بچن روجاوا سردانا روجاوا بکن بدیتنا و پیامه که چاوا بکینن روجاوا يعني پیامک نینی ناشین لگور من جبوی ناچن از بخواد بجم لحف کرنک بنگهین هیا پلان پروژه لگور هاتی کرن جبر کو مجاره گرینگ و حساسه جواکیه و يعني مجاره کو پر جداکاری هاتی کرن د ناو ده جبر ویجی هنه کس هنه کو جوی روشه نرازینه دوی لگور وی سیاست اکتی کرن جبو کو کس این نرازی نمینه جبر ویجی لیدمک دریج و هنه تشت
شکل بگرن لگور من لعالی جواکی دجی تشتی کو دخوازه به دیتن وک دیمنه کی تداین یعنی جبو جواک کاربه تشتی کی باش ببینه لیاز بجن باندورک نینیل سرناکه جبركو دناف تركيا ده هناك حساسية هنا جبو وان حساسية برسفتين داين ازو صاد نرخينم رفلكسين كردان دوي دمي دا چاوا دبينن وككو زيادة حساسن زيادة بالاوان لسركو يعني تشتاق جريا خدر نكفا اف حساسية زيادة جي نابا برسكريك قالو جبركو روشك آسايدة وك سرشتي خوزاينا مشى آلي رسمي آلي فرمي دولة بخوا دمشينا لي هناك برسكريك تشدبن و أسلوبي ربازي تاني نقاش كرن برتجي نقاش ربكرينا بيواجه كنا بو يعني نا خوزاي بو وبأريكرنا دولتي كونها بريفدتشا يعني روشك حساس دردك هذا الراس تيجي جبركن نخوزاية نجراني قومان زادت با يعني قومان شك تشد با جوا كده يعني مرة دما تشتكي نا آوارته با روشكي آسایی ده به هر کس کار نرنه خوب بوجه يعني بآرامی کار تب بگره لی وقت منها از کارم بيجم از لور آرام کارم باخم لیکو از نگران بم نکارم جبروجی روشکی حساسه دالی جواکی ده و چهار سریاویجی ده وقت ریکی تنگ ده وقت جیکی کو کس نزانه و بربازه کو ساته مشاندن هم دوی جواک به باور کرن هم جبو بگیجن آرمان جاخوا کسین کو د پیش د رول خو دلیزن نگرانیان چه دبا ام دبینن به دست پیشخری و اینیسیاتیفا دولت باحچلی بریفت چه او سرکشیت که سرکومار ترکیه اردوغان زیاده خونه خستیه ناب مسئله اردوغانه که هون جیج نزیک و ناست کن گلو و کنگی خودی لوی مسئله در کباب تمامی و خوابک یک جا اکتورین سرکی Bu önemli bir soru. Pırsaki gringe rasti. De tiştkarım bevejim. Kevne şopeki devlette heye demen zahmetta demen am bejin ne ku herkes nikare bike kese her ile dijwe tişti roleki digre. Dema boride jibo aştiya Ermenistan u Türkiye ji ev tişhat kırın. Alpaslan Türkeş سروک برای و پارتی دیسا برپرسیارتی سرخوا گرفته بو و پتروسیان را پیوندی چه کرده بو یعنی که نشوپی که دولت به شکلی هیا جبروی که جی ارک مهپی سرخوا گرفتیه و یکو هری زدل هم بری وان کارابون اگر پیشنگیای بکن جواک جی او اپوزیونا کل هم بر در که و نرم دکه يعني ام كارم بجين بتر او نرازيبون كيم دكا مجرى اردوغان جي دور د زلاليه كنينه راستي جبروي كي شيروفا جي زيدنا برش جي زيدنا ل bu sağlık sıhhat ali spevajo eğer bi tenduristi bire ve biçe ve Erdoğan jî zêdetir xwedî lê derkeve ez wisa difikirim mevcut zorlukların hepsini bilmiyorum. Ez hemû zehmetiyan nizanim rastî çine divê pêvajoyê de şîrove çiqes rastin ne rastin em wê jî nizanin lê Erdoğan ji alî siyasî de tecrübeyek wî heye ezmûnek wî heye lê ji ber ku encamê wê ne baş derketibû ji ber wê jî alî siyasî de belkî niha li bendê ye lê weke ku tê gotin hevsengiyek heye an li polîtikaya derve guhertin çêbûye li hindirê Tirkiyeyê de divir de tengasiyek çêkiriye di nav vê tifaqê de pirsgirêka ava dike nake di polîtikaya hindirîn de tiştê nayê zanîn bandora wê heye nîne ez tam nizanim lê wek şîrove wek pirs tê aqlê mirov amade ye birêz altan bi kurdare
وكهم ولاطية وكهف بجي جبر حتى إيرو فرقك دوي أويدا هيا يعني كرد هردمي وكهم ولاطية درجة دوامين هاتنا ديتن لفيداري ومعاملة دبينن وقبول بكن وكهف بن جبر کو جیان veya neçar dike tiştê ku pêwîst e ev e. Yani pirsekî wisa ji bo alî pirs dike jî bersiv dike jî tiştekî xemgînî ye rastî. Tiştên bingehîn mafê bingehîn hene di demokrasiya de dewleta hiqûq de ev mafên bingehîn wek mirov yani tiştê xwezayî ne dema nû ji dayîk dibî heta tu bimrî jî yani kes nikar wan mafa ji mirov bigire. Em ji wan re dibêjin mafên mirov, mafên bingehîn ê mirov yani her mirovek mafê wî heye ku wek hev bijî û heqê wan wek hev be azadiyên bingehîn karibe bikar bîne. Lêl heremên me dema nû ji dayîk dibe heta bimre jî ew mafên ku bi dest bixwe û yê wî heye xwezayî dibe mijara siyasetê. Mesela wek em bêjin ol wek mezheb dibin mijara siyasetê. Yani ji ber ku cîdakariya wan tişta têkirin. Alîgirê vî tiştî jî amade ne rastî. Ew civakên ew perwerde ew civakên ku perwerdê xwe em bêjin tam pêş nexistiye yan jî civakên ku pêş neketine di alî nîjat ol siyaset tê kirin. Pêşniyara demokratîk bûnê êdî gerek ev yan jî bi dawî bi rastî jî demokratîk bûn tiştekî rewşekî nor asayî ye yani. Ev azadî û mafên bingehîn berpirsiyartiya her kesî de ye ku xwedî lê derkevin û dewleteke ku hiqûqî be ku van tişta rasterast bide mirovan. Yani ji bo jî em karin bêjin tiştekî normal. Profesör Doktor Mehmet Altan akademisyen, rojnamevan û nivîskar di mêvanê me bû. Zor spas.